Hadin kembali sebab kandah pusnam. Kajing yap no jong siem tirat sing siem jong kahiman nong klau. Mentagasi kakaknya tarik unaitung arajar arhusau kabedigalan ku senyap jong siem tirat sing. Napli ye ke museum kapan besakkan mau. Dan dia kata kajing sakkan mau nak kamtau siem ke bakrau ya kabel tip kam ka tirat sing siem Museum and Cultural Center for Indigenous Knowledge. Ia ke museum nasional hakadinur ke ba Arpoint San Claude tingka nakatan Arts and Culture. Hak di museum labu iki tiarsa kan mau jong menberem kem kasti ki wailam karanti ukhnam nang ta ki wipat ki tiar jong menberem ki pisan adu kapor jong utero sing sim nang ta ka kot ka bethu ya ke history jong ka hima nong klau bat kum juru ko jeksen syar jong utero sing sim bat ki wi pat ki tiar bat ki kot kesla ya ka baki brio ki bari syakatai ka museum ki lawan yo jing tip bat ki lawan puli kana makin tip sepang jong news imu bakhra ko kum juru syapang ka hima nong klau. Hang di museum la iri ikitiar ki bariam jong khasi ki ba pran kam hadu menta kam ki jingtrap thlong sunrai ki sangpai upra bar kum juru ki pat kitiar ya kabala buru sna di dur ya kis rang ba sipai ha kapo jong utero sing ki prasna penwan da dur. Ia ke museum la pli da minister jangan asan culture uba polung do hak kemudian lang do uba men ba lung do uba lang chairman jaga state planning board bar UMA jaga merang engka ia dan lang jo usiem jaga himano klau usiem kena ki menteri bar komjur ki officer nak trans and culture bar ki pat ki bedan meta hak basna bat tei ia kan di museum. Paul Vidal dari Minister of Arts and Culture Public Department. Frederick Moore, Commissioner Secretary of Arts and Culture. Pak Dok dari Secretary. Pak Idris Nakalian dari Media. Ibadan. Kini kalau kasih ke Pak nasukan ong na kalian jomahi ngilala ya kawan perulong ya kalian ke center ni kawan community center ha kawan I noan cuma kai pakai bat unjuru ya ki prashno I try hima I try dong try than sini kiba kalong kajimento ya ki bakin yo ya ki jumto ki help Kibedai bat ni usim uba la bulong om tang na kalian berima. Mulai nakadong katan state dari India bat ka Pradesh muluk kitip ya kakate jong usim uba ngi ya kenal tasi kabadai kaliku siap uba sispa hab undasna. Yang iklan akan dikepon mengelola kue ke program ada hantai ka official venue ko bila kembali nak boleh kesenong berkhidmat nanam kuat pun rutin long itu juga jentip iban bu bersa hakan bercakap nak banta kajian tu juga kita bul balang kemudian tang kajian itu kana namar ngaju kenmau abang ilet sabar jom kasih kejuni yang ni alat bandit jo yakum kini ki kenjan museum dari center di balong kejintip nak banta kejing long tilman jong kitrai jaka kalong ke basutunat mahado kata abang itip ya kata history di tam kali ke jaka ni ngidang don kam sibun ke bad na tentu ya ke department ba kanum de berput tang tak kasi mengi player ni ngidang de ya ke penjana susu ni bad Hakabali ba kanil center kan dia full fledged center na kabanta kahiman kla rowe ba hamtam kabili ba iki bali jong tusi sibon ki kam kinang sa sinisa side ibali na kabanta kanil center dia soal ong ba kanil ka bangila man punong kumisyon mentasi kabalong soft launch dia ni program kadai naman kajingidon bantalang barok
Lalu ke Sorka ng Baki Department, nangta ke Directorate jong Arts and Culture, nangta nakaliang jong ka Hima, nakaliang jong ka Snow, bat kung tatatel. Dito terang ni salah mana kami. Dan mulu-mulu balapan kam try marwai bakilapan perlu jadi. Kerana ni lokal beli ngadon bentana ndai makanya jonga bangalapan ni kata. Ndai jadi inisiatif kuba ngina persang ban sedang ni akam ban penting nama kita jadi kujungi ilmu kiba jia kakum kajing angot jong kiba buat balang jong bedong kata. Para boy agama sedang kerja pol ini awan di bapa soft launch ya kini ke center ni bahwa ikutin Utirat Singh's evening Museum and Cultural Center of Indigenous Knowledge. Di Rambang ini ke museum masuk bangun ai ya ke kedin jong kecing ai kemudian kecing sungu ya ki officers kejongi nak Department of Arts and Culture kibala shimkia kani kesengi kanong dorong senam bah lingkup basis pak kendai jong kecing rano jong Tirot Singh's im kadai ruh kasihin ke ba mingkong ba kerteng ke jongu kanam ke jongu kalasu sing amtang hagan negeri ke jongi Henry Shabaru nilala pentle ya matur jongu hadaka ba ke Indian High Commission kal pempek ba kandon ka official program haka arwa tarik mentau benai kin mla bele mentak singi nak tahu juga syuti maram andrei kari ke burong ya kejat berdiri ke jongi ba ngila ban sei ya kiri crowd kum Tirot Singh ba benda kat pagi nangin keren nangin akadai ke center ke bangla beli ke kandri trik Februari matakasnya ki beri kile ban bezet jangan kesengi kere ke achievement ke crowd ya ke jangan ke jongi de pan ke jingi kersan lang ke jingi dan lekat lang ke jompi ban berlong ni ke museum ka amdang ba ke bandon ya ki nong jengok yang ki research scholars ki historians turis ki bapa ban isimenta bagi orang experiential tourism bagi la ban man berjumpa ya kini ke museum